Leshi tangku na obeng na tum psycho relay the talk with Sorintan Howry week at episode hili welcome salu shit delaye aje tumna ringpala khai chanpaya akha yang room shit khwaisa se aje hi exclusive interview akha itumna yang room khwaisara itum nge chaili tangku shnau long we president koirum la tingrai phi lunghar washina rangrumi delaye ali welcome sakhwida achu chanpai hi mron da chatwa khwaisa se remake the president li show hili welcome sadlaye kala no atam ka sakchung khalei salala rangrum khamiwang ningshi kichang khadai re chi hangai dele ache ini chanpai sau mangai na yarik chung khana theising ko kui ka shok jang tala gaina shnau long we ot sadak le take kui sam phangra da ka chanshik sangle yana show hili welcome sadlaye kala ningshi ini chanpai hi mron da chatwa khwaisa remake the issue li ma waranga ache hi nali take leo sam phanglo kala hi pam le ka horcham ren thei le kala na ache shanwai chonwai nga vai dak le hi yuwang wa ka thar nga sad le wo in the first time ka thei ni ka aming kyo ka chi wen klei ji ri kap tak thengai ka hangmil cho ani slagai re ili thada atam no we show hili khamiwang kala iwi shongoi na greetings le ngai le itumi viewer bring ni la eviction hi tainem wen ne langkhe kishan hoi okay hi kathar jam kathar kishan jon mani ne kha itum na malai khai aw ai na malai khai ajal ga hi khanwi thot na wai sa ne kalam dai lagai na ngala hangsang laga success sa khai atam jili khambi kishan jon ne dei itum me culture thada okay itum na acknowledge sak bai thata jili hik tha khami kishan jon ne kathar sem shok thatar ka cham khai do achal ka we all le sa plong jini ya okay ning share you wang knowledge kathar ga sam phangai re ning share re ya shnau long na ichum tangku shanwai chonbai we guardian na ka sa dai da promote sami dak lejila president na khane da sangjat dak lejila thailaga nyang lak le ring phai ya yes ajon jim swe da ajon da shok na en le dak le ni okay ajon jo se yo address ka sai le tangku shin along with president sada na terma kai phongra laga achu hili kupsangla da le no we presidency pi shin along hili jang laga experience chung ka sad le ra da shi change ring partner ring shirano you experience no we personal experience ka thada rashum lik le yang gi hi yaru na thengai da le na tyong me ka share samilo ni slagai re question ju wang tangku shin along li rag jang gi hi mara jang rang la jaw ka ina ha phokau ka yang mara jang la kha wen ka je we bang ma preparatory stage important sala ga da khui okay da kasang ka saya sara la rag jang ne khwang ka je ka ila NGO shong ot kasak sang sau ga da ina hita da CSO li ung jang hi chani ka ma jani kla ga ji hi ila chung ga mi chuk la ga saya la kasang ka sala ga rag jang sau ga da e bang ba in rag jang hi challenges ku chung sam phangai ka mental preparation le ai sal ga tha ra jang au ga in kham tha ji li kaun sa we ta hang ra yang organized sector we in unorganized sector li shift ka sai li adjustment ku chung ga sai chi ba ji we challenges le ye ka ara hi we ring pha ka na wa itum tangkhul we civil society itum ngorum laga issue ko tong le itum na pressure group akha sada mi churches being no institute hi leida khle itum department being no student no thada ngkhong khui ga bai ji hi thada jiwi ring phala akhale okay kala hi li sakharum sawgada leire we na phungu bing thada ra laga issue thada itum na thada mathai sajila thuk mai dala ra theng sage ta jiwi ring pha jung kale ye hi ba dynamic sala ge kala teamwork nei ta khira yang teamwork is very important itum we ka shok ka jang hili ta ishi we shinau long wa unity khu gi da la yaw da issue rak shokli itum na ita se gi ja dam jili thada ngang da half an hour wili chanjam sada issue ya jon thang khong bai wi issue wi ji chi pai thai re ja ga ithi sinau long li unit li khang ka wa dam tharan pum ma khai lung li ka bo khang wok thada pa thada sa khai ji thai laga response ji thada ji thada very encouraging ji thada ji na thada ring pha
la kai to khire ile okay yeah no experiencing and now man like exciting la salak de le ya ru ka thana gi ji le kha challenges lak chung khale bom le ra jon matai la ga na ya ru le ka than wa ak sau gi the expectations lak chung khale yaw kala matai la ga na unit ping shnau ping hin la ya tang hu nang seng la shnau ping na expectations chu mai ka da le sa lo pai je na challenges you alung hili nali mom ya ngai mi group la le sa lo pai mi a kho le imperfection hi la le ngok sero wi da chen hi ta example sa ithum na ka shala le our leadership alung le ishi ta da tyong mai ka tasal sa le awe maring ka pha le ngro ko we hi thai chi la pau chung ka shai kala example sa da ajon thang cham achakum chin ga achakum do ishi dc transfer sau issue ji la as athum leadership li ji la kha sha ba pang mai ta hi ki tha we mom ya ngai we experience ka tha na li challenges face ka sa hi ka tha da na thum handle sa do na ka tha da handle sa kui do kala na athum we trust khui le earn sa lu shit ki chi we experience ka tha da le li do ji la thai ngai ka tong khana tha da mai social level expect ma sam ne yang chi ba tha da ta kai khana wai thum li phai ye ji ra kai khana ma pham ne ji ra kai ri hang lo je kai I thum ina hilly journey face ka sali I wi wang wa shnau long ni ung zeng hi tha da really ngau mai khare do pi re yang okay I really ngau ai I wi how ko phok gen how phok la ji ra shong da tha da I really tha da ji ham na ga ok thi rai jen I strength la sam phang ba ba pang shap ji na sam phang ai ka ri I wi tha da leadership hi li ma ga ben la chung khala ka hang la le bam kala yarin na la I thum ni la tha da critic khami la le bam mai ina bong ak le hang lo je ka ba chik tha khara ji li ba phai to ki I ri la tha da nga tar nga sa ke kala I la compromise ma sam ne issue kai khali wa okay the I compromise ma sa thu gu da I ri la khang song la le bam ba ma we ina yes this side that side yes ji si je I la kom la ga ina za tre da phni ka tha da I thum yang khai ga bai ji le yang khai se ka issue ya tam ji li ba I ba compromise ma sang ai me ji ba okay tha da I thum khala ta ga ji ba nim kho ka issue I tha da khara tam tharan ajon churing wi ji ka hang adam tharan mi khang dei na la I li tha da hi ka thar mani ne ya ka hang la le bam tha da I thum hi phei sa we ba ngai na ka sa nei ka ji ka tha hi le I li la tha da pau sha rai ya really na thar mi ngai hi ba hi ishi na shinau long na khwa ngai ni lin involve sau ko je ka posting transfer hi government mi niyom ne nim la khang ja ne kha ayin we ning lo je ka within 10 days transfer handing over hi khiran ne awi ji within 24 hours ka shira gai na a hi criminal la maning ne mothom da phat chain sa la gang thor thak chat thuing sa khai ka ji we arrangement ji pau ji shai I thum na ji wangai na yo da I thum na ya khale shi da ya rin na kala I thum wi district hi la changat face uplift sa mi la ga yang I thum transform sa mi la ga je na hi pa hi I thum la ring phala ga na ji hongai yo ka ji wi ji ye na ji ma sang sak khawai I ji ba a wi banglo li I thum hi sign hi transfer wi hi ma sa khawai ka sa ne wa okay hi ali thum sa da criminal ha da khwithuing sa khau ga kala human ma ji mram da la ga na shnau aga wi dignity la I li hang lo je ka respect ma sam nei ji ra ana now khang nui ma lem da jin da na li I li ari ngrang da office wi wrap up sa lo kala awi packing atam na ma le la ari thiaw lo ji si ki ji hi insensitive sai da khwi ji wangai ni isi involve ka sa ne okay la ga cm li ta sam phang kai wi di li tha ga isi break le ya wa ya break le la ga seriously ba sam phang ra ji je na serious na I thum ala lang cha re ji ba thai kha avoid chao avoid chak je ni isi na lai ta isi na hi ba musing lue ke ya really hor sang au ke ta hor sang san ni wo ta isi wi ba hang lo je ka shnau a ka wi isi member a ka sa da okay I thum ni la tha da honorable exit mi ngai ji wi wa ngai ni okay ning share ya really clarify sa mi kai ji wang jena john ari tha ka na thong khang ji li na hang dak le yang ka so far na sara khai li any controversial issues chogro no ji wa na para
cái we decision khui là cái sa khai này cái we na nui decision hi leida khlei sala opinion hi ai itumli la thada gdong ga ji thada markhali itumli really zang la rian na di zumi la ga chawli ya iwi ning khane na sa ba mni itum gdong ga we ni cham ham khawai itumli ji zumi de khlei ji rian hi number 1 ni nim la chen itum na rian li zang khai bing ji ba rian wi ati shu da thada ji na sak ngai ka le hili kai kan ba sakta ma khui la lebam ba me rian hi atam ni thada chapki ji ne ji la lebam bam ka iwa rian khamyon na we akui sa ho da iyo ji ba ji careful sai okay in share arwi so far rag hai hili controversies la leisara ki ka chung leisara ka sa la no leadership we along hili no we take a quickly greatest achievements being no leadership along li hi thada sa khui on na khare we follow up in rano or ka thara sing ka karono anything ada hi along li hi ka tha hi accomplish sa ko ji le ka wa ji le yaru li khas theng sangai le tong ho in mam ju gur mra ka thal la ta ta in re me thui de I thui ga hai khar naw bing ka la phashok me khai khar naw bing ji li ning shi yang athum na hi da long naw shem ga mi ga hai ka la athum na jikat ka hai phungra khai sai ko ru ji wang khyak shi mi ngai hili atam we atiju de itum hi issue khang sung hi la ngateng dei bam se re da khwi re ya ga aju ishi wi hili iwi tenor hili achievement ji lo je kha baseline ma malim ne la da da success hi ka da measure sara ka ga ji hi ya ka ishi jang la ga itum na brainstorming ji la yang ishi team ka thar ji how ka pok hili itum na hi sa se ga ji da jot down sa khai khale itum na hi focus sa se ji area bi khare ji na issue relationship hi build sa se kala itum hili otsai ili hang no je ka ishi social mobilization kala relationship building me wang effort jung kami hada itum visit ka sar no prayers visit prayer sa khang rom kala itum kathi ka sali function aden ka sali relief extend ka sali the him dai la gain ishi na relationship building we na focus ka sane kala ishi tangku mang ma jila nagali tangkhuli yang ga tribe akha sauda hi consciousness itum consciously approach sai yang tribe khang daily relationship khale atam dharan ishi na naga women we live ishi we manipur we sauda itum yang sangbam ba mai ga beyond that I le hang no je ga eastern naga women's organization hi li itum relationship build up sai hi ishi we somra shong ni la shnau long gi hi ashi ni le khawai itum marak magli ba ka shnau bing jili ong nau bing jili itum we thada courtesy extend ga sa ji hi thada le athumi situation nei na sakai ka thal la ji thada ji sai I di hang no je ka ga shungai re mi ji pai ne ka ishi hi we wang re me thui de itum na khang de wi lungli akhane gi ji hi ishi 3 days prayer submit sai yang laga ji wi thili itum na social mobilization nei nga so da zone li itum se ha ka sai nga bai sa se gi ji he na mobilize sa laga ishi prayer zonal prayer mi thi da khwi kai chi tha da unit ping ni la ayar li le da khle chanyam sa da ishi mui lemishan jingchang wi area aizen long chasami khawri ka tha hili tum tha da chi ka thawi relationship chi tha da sai ji da ya mobilization social mobilization ishi shinau long we na tha da issue khalein dai la gai nei tum na turuwi khamkhawi kala itum simban ramban wi hi unit li la itum na kashakaza khring wi unit li la chada mobilize sai ta ji success nei da hang bai re how phok khai ne ya kop kai nei ba minim ne ta how phok kai sa how phok mi hai re chena ari wi itum ka khnia sa da issue wi organizational strengthening long na mang khawai gi ji hili ishi ji le emphasize sai chi na itum wi office ka deu ga renovate sa da le office wi infrastructure itum na laptop desktop kala printer web page itum website khale ya hik tha hi account system ga deu ga itum streamline sa da le filing system hi improve sa da le the GIV thada itum phekar khwi khai
leida le Okay. te chi ping ji la detail ma hang ka ka chang ka ide hang lo je ka ba one by one ji la hang ta pai re ka tam tha da teu ka shurot le yang chi organization strengthening di tum na ji da sai the Armed Forces Special Power Act hi la ishi matag nang ka hisar phong le sinaw le acha ishi ba hau ko phok tangkhul sinaw long we hau ko phok khar jan hi ba chiri le le chau ge da hi ishi singa bom bom ra gi hi hau phok wen hau phok ta ishi Prime Minister li Human Rights Commission ni state vi li tha da Human Rights Commission no CM li no misang plus itum na hita da rallies sit-in protest sa laga UN Human Rights Commission ni lyric bisang special rapporteur li lyric bisang ai da itum na hili ka sa ground li ot ka sa ji kteu ka ayar li leida khle advocacy grouping na la shukhi mon ka vai da ishi ne ji tha da sami now mai thui da ishi na rally hak mai thui da ishi we khikra adam ni golden jubilee adam ji ni chi la ishi tha da sakra ne da itum na sara maman da khle hili ji tha da idi hang no je phegar ko khui ne ji ra yang ka ka thu ma li ishi na youth in violence against women he relates ha da ishi ji emphasize sai ka ji tang khai ba implement ma sara tu e ka chung ka la sa bam ba mai ji ra yang ishi nam dai la ga na war on drug hi la ji wi li ka jang nei shinaw li tha da violence ka shok atam tharan itum awareness ka me ng so the response la sa bam bam de le ka ishi na jang ka creative center da youth wi bang rehab ka ji ai na ma si jin ngai ra youth submit ka la creative center ka ji hi ishi hi ri jang ka ba ji sa khawai ning li wa pning ka ji ma sa shok ra thu me khikra li wa state li wa misang e ishi na concept ji ya itum li rehab aina si ji naw state na ba ka itum na ba rehab ka ji hi la stigma la yaw ga da i wa ji da ma sang sangai ni je na hi creative center youth creative center ka ji hi tha da misang e khre li tha da shokam Manipuri rot khamnat shok rang la ka mi sang nei ta in ka ning le ba rehab center wi ba je chang da le youth wi skill hub la ukhuli tha da select sa da le yang the advocacy naw ga teu ga tha da sai I thum ji khangde ishi wi li economic empowerment wi li thum na sa la ga follow up ma sa kar jaw le yang ishi na jang khat ukhur down li le da khle hi li itum year ga thi ka ji wi concept na employment he generate sa se ji na yang tha ga ini nearest neighbor sa ka ina buying capacity service buying capacity le ka chanjam sa da ina phaisa shok shop ka I wi nearest neighborly ina jon laga pre now akha wi kitchen tha da awi ka shak za naung ra wi school shi mi shap khawai I wi li na pung khani la otra sa no thor shong hi la ngin jin shong la ali le tha da taxing ma sa na la yang atam ji awi bang stress ma sang sak la pung khani wi li sa lo o pung aka sa lo tha da mi khani tu wi li pung abu sa ji ja mi aka wi tha da dolop ji awi family wi household management sa shap khawai ke je na nearest neighbor ai nei tu mi employment exchange ka sa tha da I tu na yer ga thi wi concept ai na ke je na na iling jon ina na ling jon ari hon I tu working women bing wa naw khalei bing wa kitchen ni yang sang mi khawai ma hai mi khawai ka jon ngasung ni kwa hi da tar ka le au da I hi ji implement sa se ji laga ji ba ji tu take off na sa ra thui ji ne issue li khangde bing wa ile hang no je ga traditional role mane itum advocacy network wa thada reach out ka shapai na tang da sa da le kala itum na climate in environment really lo focus up on ba mai issue wi waste wi kala atang khang thada uruok nga khawai hi issue link up sa la ga sa ye ukru wi uruok bing hi theng ma man nai re klam dai la ga na shiri na lunghar wi range wi khangkhui wi range wi hi uruwok hi ka da rejuvenate sasi gi ji hi isi pilot study sai ya isi mang na meaning na technical chung kha link up sal ga sa ne ta chi tha ji iri hang lo je kha success sai re ji ba pilot ba ji ba yang chung han la ma thai sa na kha hi ba scientific salak
every 15 minutes 15 days interval itum hi reading question da kren ishi nak sam nim go kha hi youth link sal ga san ni partner ga chung ga link sal ga sai da awareness ka ta ji da khui kai khang dai bing ji bai na mahang lu ge tha da ishi wi li success sai re ji ba nim success sai re kha ma shung rang e wat phi okay ji ne ya my originally achievements he short span of time ku chung khala leilak ta le ka hang la hangai ar kha chili project a khni sangai la gaina or alung li jang ga ma sa khui khrei la jang da le ye the ari chi ka thawi chi thali relate ka sa na sangai la gaina or itum na darkar ka sa hun hai la ga or sangai lai na mak sa ka thala ada ari leida klei thala le sarala ki ji la ka hang ming sangai leida le ari ishi na lang ai nung mui he itum hi pasawi bang na phaye jaw kala hi climate a short duration crop side ya climate na la effect massage la ara itum gjing kang gom le ra marna rok hai le ra kha lang ga thangum ga thai ishi na promote sada kle squash ka tha sitapur ga tha hi ba itum climate variation hin effect masam da itum ka tong hi promote sa ngai ne pick up tha da slow sad le kha sad le ya ngum hi la laga itum man wa ajawa chanjam sa ta itum ICDS jause angang mo daily shak za yaw da khle ji production le housing ja hi le integrate sa bai ji la ishi winning rin ji chik thaw ba ngai ne kala abu ke fe da itum na shok ngai ne chang khat ba chik thaw ye na ngom we related lang we products ping hi cookies ro no nim la bread ro no o ki kham me ro no chakhan no ukruli ngom we chakhan thawla ge nim la the hik ta hi abu cafe da district hospital really secretariat li long office we hi da kuthum hi target ka sa ne wa okay da jim sangai la gam sa kra ka pai la gen sa shap ki ji yang da chik tha ji le de le hi li thum na la startup we mi khangai sa ne yang ka hi shan mai jon mai we di startup we hi teo ka chili focus sa ba hawe aina hi di shan mai jon mai we mahang rang gi ne ji wi la chung ka le de le okay da iba ari we itum yer gu thi we concept pa hi chang khat we itum na cooperative society we wa na function sal ga employment hi hundreds and hundreds generate sa ga bai ne la ga itum economy le da revolve within ourselves revolve sa bai chim like tamaman da talop tam earn saman banda like tam khwai la avenue la le gi ji nei ji la yang chimning le itum youth ping hi out migration chung na ho ga da itum na changat ba hi hapok mi se nei da sa ne ka take off tha khai ba mning ne take off tha da hui ye gi jim ne okay ning share projects kam tha exciting ga sa chung ga jang da le ye you ping hi implement the line sa si ji wa khang ja kha ra lo pai de shi chang a chu hi ara new jan pai hi nana sa shum ga highway a chu tenor hi li rai re ka ara mangawe tyong me khang han ngai de le ye itum na ga thai ga shali shnaw long we conference a chu april hi saura da le de le ka le hi election la no na shu tenor lo kupsangkhavai da election saura da la sha da le ara hi li kham ta khan wa na la presidential post li recontest sak vai le de le chu prepare sa le chi la shau gi da chi li be sa la questions khang han ngai de le a kham ta khan wa ya achara shung da sa ga hi li anti incumbency le le ra hi maram sa da na li mam ya ngai lo chung kha le sa ra kham ya la le sa le ra ar hi wa along hi na we key objective le ogi da q wine presidential president hi dem khniu wang phung ai okla ji hi ya ri na kha thengai le no ning rin hi rim kap da kha share sa mi lo ya ina khwang ai na ri kan de sangai okla ji ba ji o cha hun gai jung khale okay remai thui da itumi office strengthening organizational strengthening gi ja tam tharan itumi office we file improve ka sa ji itumi khang ja mong da rang ai kreli ba itum institutional memory hi retain ga sa hi in ka pning tha ga ishi long naw mang mning rom ne itum hi tenor a ko pai ga file ji kli hai hau glak ji sim thala ga no pha khri ji hi chung kha mang yaw mne kla tenor we hi file ng teng de ba how da ishi na ju file itumi improve ka sa hi system now hi issue based in sal ga file code nga ba ga file number le ga ji wa ti shu da ta ka aju hi janam sa ta case we jaw se case we ga file number 1 hi ni i wi den ni missing ko kopla le ra sing ko kopla le ra khanaw na ral la
case we je ka file number 1 ji stick sa shon gi ji thaga itum institution memory hi la chung mai retain sai da khui yang ta ji itum hi I thada practice sada khang cham sa khui rang ka sa phokai re yang itum account system long now hi ka ji atam tharan long now na shit sang ka bai kala itum na long now hi wi kham tha za ka shi measure sa se je ka ba itum accounting system phai sa re ka sing hi takar sala kai ta hi li jin la itum accounting system hi araba khu ye na workshop khami ka tong hi la itum digitize sa ka ba enter sa da le yang computer li sa he re it took us a long time tingum khani zang hi itum upgrade ka sa hi le la jena itum araba account transfer sa da le itum wi phungbu bing hi full time sa ho ga itum salary la salary staff se re yang ara ji ta ho ga ishi ji la account system in transaction hi thada sa khwai sa da le kham mung ta na rang e ha phok kai ne mung ta rang e staff rule la shem la ga house na proof sa mi khai ne itum me otbom ya je are now ka ji hi ka ji ka tong ga hi itum hi elected member sa ho ga power la ngai chai ka hi li ma khang jam la re bam bam mawe je ne itum teo ka otbom ya je are hi jam ka bai da hi le implement sa da le ka ji la ka thar na rak reu dam atum na thada phat sa da atum na mara sa piram nei je na ka deu ka ji thada streamline sa ngai le de le ishi wi website cho hai re thada baby step ne improve sa ka bai chung ka le de le yang ari hon wi atam hi ni thada third revolution in the revolution jaw le yang IT revolution hi atam zaw ga da hi wi khama hai lo phi se ji ne yang itum hi da chik tha ji improve sa kwai le le question chan wai jon wai wi le chanjam sa da itum na rak shok ai kha tha la ara ba intellectual property ba mi khang de yur jat khang de na phi thu ki ji issue wi ku thum le de le akha ba already phi thu ai re ji la raiwa thi itum world view to ma hi li ki jang ha engrave ka sa ni da hang re yang woven sa kai ne ka ji me de na shi ni da claim sa de le sa hai re itum ji contest ma sa ra thu ra ka jang ha hi contest sa bai khai ni yang ma sa la ji ho ashina review khikra register sa khai ji contest sa gi ji after every 10 years review sa ka bai ni wa the ishi ji miss sa khai ni yang je na chong khom hi ng bai de lai lui rim ng bai de lai te hi ka hi itum na ga da safeguard sa ki ji hi ha phokai laga itum hi mukup ra ngai ji re ya je na hi ka sa hun ga hai lai ho ga da hi ina sa hun ga hai ji mi khang de na ra sa la la thum na ra sa ja ha ko phokai no ha phok ji tra ji wang ai na tha da hi sa kup ngai kala thai la gai na ba ishi na ajon thong golden jubilee hi li itum tangkhul hi 2050 le ka tha da le sa si ji vision hi itum shem kai le vision casting yang the 2050 li tangkhul hi nan ta pai no gu tu ya mi itum yu cha da khang sa se gi ji itum tha da golden jubilee vision sem sang kai ne ta hi li itum na phai kar khwi wa gi ji kham thai ya khani thum le de le ji ta hau ga vision shem mai lo ga ot sa kai na mang ro ma ka ba tha da ka tha ji do ka bi lo ga ma shok ki ji je wa ngai na hi ka tha hi le hau ga da a chum tai la gai nei na tha da hi tha ka thum ma di hi le khai na tha da hi continuous house ki ji na chot la gai ka tha la le hi continuous house de je na continuous house chot la word sa sa ka ki ji we na sa wa ngai da kha thai de le ga ajon aru e na na sa hun ga hai ji sa kup ngai a kha ka arun na experience ara khai hi li matai me da ka tha strengthen sangai kala ka thar projects ping ka thala hi tha da sawa ngai ki le kala chila kha thengai ka thar ji atam tharan I ka thar ba chung ka ba tha da ma khui sangai ne yang ka ri ishi na sa ka hai ping ji thala gai na now the ra phung gi je mi ping la thala gai mi jon khui ka bai gi ji ba ji sa hai mi ngai ina improve sa ngai gi ji atam tharan I thu mui teamwork hi improve sangai I ba hili rian li ma ga jang mi shem khui ka bai I thu mui organization hi
secretary ไทยยังอีดีฮังโลจะก็ตั้งคนชินเอาลงไว้ออฟฟิศว่าชินเอาเป็นไม่บางว่าหิน secretary ลากไงก็จิลีอีทุมนะเลยเรียกวิ representative เลยจีวีทีลี direct unit ตาขายอีทุมมี organogram เนี่ยอย่าง structure อย่างเราจะ flat organization เนี่ยยังจิตเอาก็ได้he we strength ละเลย weakness ละเลยก็heก็เดี๋ยวก็ strengthen ซะไปจีมันจุกตะเลยก็ยารีวีตรงนี้เลยไม่ได้จีเลยอีแบบ open ซ้ำเลยยังยารีน่ะไอ้หินน่ะพาไม่เลิกก็จีไปจีถ้าจะซาไปก็อีทุม structurally ถ้าจะstrengthen ซะก็ไปเลยก็ละอาจิกุนนี่เลยตัวเลยunit เป็นหินดีreach out ก็จุงก็ละใช่เลยมันก็สาเลยปั๊มฟิอีแบบฮีสั่งไงเลยอีน้ำได้ละกันนะ foothills อะไรทบาลวิ่งเรียมลีบากเลยคือเป็นจี extend มาซาบาร์เรื่องไงแต่จิกท่าจิเลยละว่าไงก็ละอาทุมนะอีทุมเป็น cultural heritage ก็จุงก็ preserve ก็สาเลยปั๊มเลย example ซาแต่อาจุอีชีวิ conference ลีอีทุมฮีมวยก็ชิเร่วัดก็ชิเร่ฮีอีทุม competition ลีจังเลยฮีอีชีวิ headquarter วิ area ฮีลีบ่ฮีวิ practice ฮีมังไงเลยก็อีทุมมีอายาลีเลยเด็กเลย peripheries เป็นลีบ่ฮีเลยฝึกจินเนี่ยแต่ฮีท่าฮีอีทุมนะอีทุมเป็น cultural heritage ก็เลยฉันไว้จนไว้ฮีลีฉันเอาลีท่าแต่ยังสังโลจิสาหกก็ได้ฮีก็ท่าฮีวิ knowledge ฮีอีทุมcapture สังไงก็เลยอีทุมเว็บไซต์แล้วก็ได้จีลีท่าได้deposit สังไงจินอีทุมมีเห็นลอยลุ่มฉันในน่ะครับสักทีละ threaten เนี่ยยัง threaten ซาดเลยก็จะ mechanized loom ฮี semi mechanized loom น่ะ replace สักอีกใครละเจนหิววังเลยอีกจุงก็ถ้าได้ effort มีนี่เลยฮี preserve สักเอาไว้ก็เลยฮีก็ท่าสิก็จะฮีก็ท่าฮีแต่เจนน่ะอีทุมทีมวอร์กซาละก็ละอีลิฮังโลจะก็social network ฮีละแต่ก็ซาบัมฮีก็ท่าฮีถ้าได้ improve สักเอาไว้ซาละก็ชอบไว้น่ะก็ตั้งแต่ละก็จุงก็ละใส่เลยถ้าได้มาเปลี่ยนมีเรื่องเนี่ยยังก็ต้องขลีละ expectation น่ะจุงละก็จีเลยยังก็ชอบไปน่ะตั้งแต่อีกละตัวถ้าได้lifestyle จะเอาอีวิ routine บ้างว่าหรือจริงเนี่ย just ยารีวิถ้าได้ all in all ยารีวิสัตว์อยู่แค่นี้ถ้าได้ก็บิลปุ่งพังอามาตีพังอามังบีคุยanytime 24 hours into 7 anybody can reach us ยัง call ก็สักทีแต่ disturb แล้วสับปั๊มไม่ก็ถ้าเลยอีวิอดงรุ่นนี่เด็กพี่Okay,นี่ใช่ interesting สักลักเลยน่าวิอดมังอาคุยดักเลยก็เลยสาวง่ายดักเลยจีก็เลยสักละสักชงสักง่ายดักเลยไอ้ทุ่งยารุยพิงวังละก็จุงก็คำท่าเลยสารดักคุยจนน่าจะอารุยนี่จันไปสาวมันดักเลยแล้วก็น่าวิอะไรอักษรสาววิด next สาวลุยดักเลยเลยอะไรไอ้ทุ่งน่ะยารุยพิงวิ opinion ข้างหน้าจีทรันมีจุงกันนะว่าไอ้ leadership ท่าละกันน่ะคุยดักเลยinnovative สักละใคร ideas ละคุยได้แล้วก็ทุ่งชินเอาลอง strengthen ซาดักเลย we are expanding ไอ้ทุ่งวิเคราะห์เลยsame old conventional practices พิงมันนี่ละ upgrade ซาดักเลยคิดจุงกันละหังบ่บ่มดักเลยใกล้กันนั่นละissue president ฮี authoritarian ก็ซาจิไทยมิวตีมังน่าจิตายอันนั้นสารจิตาละสาจิตายเจ้าน่ะอดสักคงมิชิตาละเลยก็จิละหังบ่มเดเลยอะไรถ้าได้ party team คันนี้เลยดักเลยเลยอะไรอดสักรุ่งไปไม่ควาย or คันนี้ both side of the people เลยก็ถ้าได้นั่นงรุ่งแล้วก็อดสักรุ่งไปแล้วดอคันนี้เลยก็ถ้าได้ก็จิกท่านนั่นขี้หังแล้วก็อดสักรุ่งแล้วก็ต้องก็วิ trust อันซะแล้วก็อดสักรุ่งไปแล้วดอนวิกับพนิ่งเลยกับนิ่งเลยยารีน่ะ feedback ขมีว่าจีpositive สาระกันคุยยังอีวิลีอินะ unintentionally จีเรียง unintentionally hurt สักใครจะก็อิมเทตุแล้วก็ intentionally อีมีนี่สักจุด hurt สักเลยจีอีวินี่จะลิมเลยนี่ก็อี admit สังไงอีวิ weakness หรือไปช็อกละกันอีวิที่มันอิมเทมเนี่ยยังจีบ้าจีก็เลยอินะอีทุ่งมี work culture ฮีได้ละกัน emphasize ใส่จีลีก็จุงกันนั่นละคิดว่ามันสักอะไรปั๊มexample ซาตัวอีทุ่งมีอดงรู้ที่จุงเอาก็ได้อดจุงเขาเลยเอาก็ได้ดูเลยจุงไม่ช็อกปั๊มไม่ยังเจนฮีป้าฮียารีละพับตั้งสักไงก็ละอีกระดับละ improve สักไว้ละสักไงก็อินชิเมนก็จะทีนี้จัดขวายมันไม่ซ้ำเลยอีละยังก็อีทุ่งมี pace of work ฮีละก็เดี๋ยวก็ว่าอีก็กามเองก็ทักเองสักไงก็จะอะไรฮอน example ซาดาอีทุ่มมี office hour จ้าสิ
ฮิลีวิชาลีอดก็สานอบิงprivate อดก็สานอบิงฮีทิ้งชินีทิ้งจิชาทิ้งทาราตาจาดเลยอีชินเอาลองวิเลยequal จันยำซาอีวิ lowest เลยทิ้งทาราบัมไป president วิเนี่ยทิ้งมาคืนขังเดวิเนี่ย in between นี่เลยเลย so อีทุ่มนารักก็ฮิลีก็timing มึงว่ามเนี่ยissue รักค่ะคือ office hour ก็ท่าหิวอีทุ่ม maintain ก็ใส่แต่ก็ใส่เด็กพี่เจนังอีทุ่มก็ต้องงังจำขวายทั้งวิอดเปิมวิเจอะไรจีไอยินจีท่าตาขลุ่ยเนี่ยแต่ไอยินก็ท่าจะจีก็ต้องงันมีไอก็อีทุ่มก็ต้องงันจีรี follow ก็ใส่จีไปเด็กพี่ยังขังเดียวอีที่ห้างเราจะก็นั่น question ขังงานจีท่าตาก็ต้องงันจำขวายจีเลยยังมาท่าตาคันนี้ side คันนี้เลยนะก็จีก็ท่าเขียนอาทุน response ง่ายก็อาทุนเลยsada hang dak เลยจีเลยไม่ใช่ละเจนงานกันอาคันนั้นว่าอีทุ่มฮีอาริวีvision บาจิลี focus สร้างสักไงก็จะอีวี vision นวี vision ก็จะไม่นิ่งละจนทั้งอีทุ่มนะ vision กอมคัสสักไงจีบาจิลี follow สักไว้ก็ถ้าจีชุงสิก็จีบาจิลี focus สร้างสักไงอีชีวิตทีมละอีทุ่มนะว่าราซาตะเลยฮีอีวิวังนวีวังก็จะไม่นิ่งละฉันเอาลงวิวังเนี่ยก็จะเป็น commitment ขลุ่ยป้าจีอีทุ่มก็ต้องเอา commitment จีท่าเลยสักไงฮิลีอีทุ่มวิ often times อีทุ่มบ่ายอีชูบ่าย focus มันซาละ personally ท่าตาpersonal dealing บ่ายฮิลี focus ซาว่าใครท่าตาเทียงจีบ่ายจีละ improve สักไงก็ทั้งยารีจีทั้งสักไงก็อีวิช่องไงเนี่ยอีละหังเราจะก็ teamwork with effort ที่อีหลักชอบไอ้เนี่ยทั้งตามีเรื่องยังก็ต้องเอาไว้ teamwork เนี่ยฮิบะฮีอีวีเองนะอีวี authority เองอีวีคำยายนะอีวี interest เองนะก็จีมาพนิ่งสังเกตอีเลยจิกท่ามาเลยบัมมันเนี่ยยังคือวังก็จะก็ฮีราซาตักเลยฮีนั่นลีอีดีก็ชื่อก็ชินขนาดนี้จิตเลยยัง ultimately อีทุ่มลงนาอีทุ่มก็ต้องเอาอีเสร็จแต่ office ลีละก็ต้องลีราโลแต่อี welcome ใส่ welcome สังเกตบัมไหมก็เลยอีชีวิ web page ก็ท่าลีละอีทุ่มนี่ comment critic มีง่ายก็ว่าจิกท่าจีละ welcome ซาตเลยจีละ site ละเลยตเลยยังแต่ฮีอีท่าตาสร้างสังเกตก็เลยอีทุ่มอีน่ะยารีเลยหังขังไงบ้านนะวะ opinion ก็ได้สารละจันยำซาแต่อีเหี้ยจืออีน่ะกาละไปไม่กาละไปfair contest เนี่ย fair สาระกันน่ะ contest ซะใส่ก็อันน่ะกาขายฐานันอันน่ะกาขายฐานันอีทุ่มก็ต้องรอกเสกจีบจีท่าตาหังขังไงเนี่ยโอเคนิ่งเชื่อจนอารีฮิวิมรมฮิลิขนาวซาดาอีทุ่มเวชนาวลงฮีunit every villages ลี leida คลีบิงฮิลีเนวิเทกคุยลีก็ท่าตา growth ที่ก็ท่าตาเลยไม่ไปรถโดก็จีเลยไงอีทุ่มตั้งคุล in general อีทุ่ม society ลีขยังจีทรานอีทุ่มชนาวลงบิงฮีฮิว activities บิงฮีละตั้งคุล now in general or now in particular ฮีก็ท่าตาหักสังเรื่องไปนี่กลียงก็ท่าตา strengthen ซาไปรักลียงจีก็เท่งไงก็จี opinion นั่นเลยเดเลยก็เลยจีว่าที่ช่วยอีทุ่มมีละ collective effort มีละก็ท่าตาอีทุ่มหักสังเรื่องรุมซีจีเท่งไงเจนน่ะชนาวลงวีhead ak sada ju leader ak sada na we experience le kala na we take wali khina nga zanda le do kala khisa ka vai tu mi collective growth le pai ra do ji je ka share sa mi lo re me thui da itum communication gap hi ma le ngai mne yang unit a na issue hi kai khan na ba ma jang cha thui khai khle tha ta thei in a thing we ai sa pai yang kai tu mi perceive kai kha active ma sa la khle le bam bam mai kai hi mobilize sa laga itum na communicate ke sa awareness community jung khalei da khui chanya moi tu issue wi shi ka tha da thei ra kra je thei ka pai measurable akha khaleina ba itum workshop khami hi li thei awe da achu issue wi li issue ka sha pai na dang da reach out sai kala atum ni itum na zonal prayer meet ke ji hi li sai hak samang mini issue chung ha discuss sai kala women empowerment me bang kala issue sinaw long na ki sa li ke ji hi issue unitly paptang sa kayang kajia women society wi bang wa itum hi thangalang abu thada chika de jitlayang chiwi amanji kha ishi sinaw long wi kajia dam tharang bam ka mi othara mi ajukum hi 30 ka khai ni ga hi chang na lak re sinawa ko wi bang wa khawang kha je ka women society dil sang
이름 신au long li la zang ishi wi hi li zang area wi li zang ja ka phaisa chung go shok khwai le jilla phaisa je na phani nga ka itum hi athum wi bang ka chot na sai ka ina hang khangai ba issue ba hi li ishi 신au long no chung kha ning mi de ko itum individual na ma sa khar yang collective issue le da khle hi li itum 신au long hila da khle hi itum wi bang itum wi ma shun itum wi khaya itum na ngak mi de ka la dialogue ne itum wi ma chu sari itum wi identity ki ji hi ishi na sa da khle ne te atri hon wi hi di hik tha wi rai lo chung khle je wang ne ishi na mobilize sa ji zone ma di li ba shungai ji wi ti li follow up ishi na se ha sang rom la ga khuli church ling rom la ga khui ka lo ji hi unit hong khui khwai ka thong khui khwai ne ya ji wi ti li ishi hi 심반 럼반 위 이tum 크레리 다다 다다 크레브 다다 크라리 심반 튀아오고다 신나오 아르혼 다다 상전 람전 그 퀴리 프로블럼 클레 좀 클레 제는 신나오롱 아카 사다 이tum나 기상이 클러 그지 이tum나 유닛 그지 그 퀴가로 히다가 이tum 클렀다면 또 퀴러 그지 위 awareness 위 프로그램 레이들레 넥스트리 아르 이시는라 강대 프로그램 hiktawi magmaning sala la reach out sakawai itum awareness vivang capacity vivang kachi hi thada ranai de le kala achiwi conference ri la itum medical services for women kachi hi itum klata self care vivang hikta awareness mi khawai legal awareness vivang the hikta ta hi thada in the pipeline okay sakwa hi jungsang ngai jungsang de le ko sawa ngai ji thai la ka ning sharing pai ka la tenure akha or sarai la ka siksak chung ka khang sa la still want to contribute I still want to serve ka ji we attitude ka la ji we ning rin chang da le ji ring pai thai sha la ka ning she inu chan pai hi yes ya ruina thai ngai chung khala zangai ra mang han pai la chang sa la pai ka ta sa la achu we questions prepare sa ga ji chi ne ka la RRE conference wi wang ran leo gi dan thum la attentions log chung ka leida leira chi preparation wi wang la je na ach questions wa in hili tang saw ra kam matai la ga na ara election wa zong gi sa how jogi da na every units being hili voters being jili or let's say tangkuls in general mahangram election ni kira shok ni kla na tangkul now being hili or shinao vote sangi being shinao long hili ka jiga ta chan pao chu phun khangai le ga in a closing remarks ada kami milo yes thank you so much ni slagai re hi tada opportunity khume bang I dialogue na re me thui de tangkul now being le hangai asu I tu mi ni tada ok thui thakla gai na khangi je wi long li mai itum society lang je rak de le hili tada long now being ni ge chung kha bang ge ji ji tada the yang ina aya libam de kleng so now being le hangai ung lo sei na tum lo ung sa yang lak lo ge ji ba ji hangai ge je itum wi exposure le gai itum na them kui gai ji hi itum li le mi gai institution ba hi long now ge ji ba hi itum na strengthen ung sa se ji ba ji re mai thui da hangai ka khni li issue unit ping le hangai tada ka jung khana la continue sa ga bai request sa myao ge de ilam ya ka sang ne yang kala hi me sang hau ge da ila tada iwi commitment full commitment le la ga otsa wa ngai je na ili go mi serlo itum tada ning li mi chok ka hai pha khamai apong khira khawai ke ji hila whatsapp ru mali shi che ji ba ji hang khangai ne okay ning share john acha atom ini ke shik holung hili chan phai chung ka phu chogai re kal interesting salak le exciting salak de le no leadership we along li sna lo mak chung ka khwe khwe ngai la le bo pam de le mi chung khana ning chang sal bai ka chin la maning sang mani chang sal bai thumi kumo khang ja ne acha sawa ki de leida kle hili mai mer no talagai na acha conference successful samairuna them themiruna kala presidential election hilila mai meruno whosoever gets elected itum rau khangran ni jose kala tangkhu shin along maling meruno chi hanga best wishes milishit learning share jon yeah kala achu episode yang mi khaya ya recycle relak chung khaning shi phongshok tele aja exclusive interview hile khuiram la thingri phi lungho washi ini acha chan phai sai lik chung kha itum na thai khuiran thai khui bai thai khuer de shi change shin along hi itum
mi kai khana wa aishna wi mange organization hi da machuk khamachuk la leisal pai kha hi itum tang ko tong ko wi organization ko hi itum ko tong ko wi ko tom darkar sai aishna ping da athumang sa khiro no ke chi chi la ma lai ha sa attitude chik thai leisa kala itum herai laga tang ko shin long hi maling mai khawai itum na da contribute sa wai ji collective effort hi mi khawai sa se kala shinao long nala itum ka tape ngan ka thada otsak room pai ji ji apong ji phalaga shinao upgrade ka sai shinao ping upgrade ka sai tangkhul upgrade ka sane shinao ping rei ka sang hi tangkhul rei ka sang ne jan itum ka tong we contributions le ko ji li ji ning chu kaina itum na contribute salaga shinao long le khanga se shinao ping le itum na opportunities avenues mathang mai da mi khawai itum phangurum se itum CSOs ping tangkhul frontier organizations ping khok yang ka sang mai laga otsak khangurum gi itum ka tong ko wila expectation ne kala ka khaw la ka khaw pa mai itum ji da mathang mai da otsak rum lo sa ka itum tangkhul naw ping la ka tom hi la mathang mai ra lo pai ko ji shit ka sang le ye itum ka tong ga na shinao long wi wang la se asami share se ka tom la mi share se a chu conference sina kai telisa ki da leida le ye itum we full support ji mi se successful sang mai no a thai mai no kala tangko shinao long shinao sai ko ron thum la ning shi mid le ko na thum contribution mangai na itum society la chung kharing pha sang de le ko nge weng sang ko itum hak sang rei sang la sang phang ina thum wang ina thum mai ka la sang pho pa mai khama thai na mui wa lo gi hang la ka we salad le ring pha mai lo gi he kala election sa ki de leida clay candidate sang ki de clay sai ko voters sai ko fair sala in contest sala ga khama tha jili khama tha pa jili ma tha mai gi pa jili itum ko tom ka lo kala full support jila mi la ka tang ko shina lo link ka mai ka bai sa se gi kana sada hang ngai ne itum sai ko le ning share next episode le sam phang share le shit say